iza svih ovih dešavanja ipak stoji volja Božija. Ljudi tako planiraju, Bog dopušta nešto ne dopušti, ali bitno je da znamo da je Gospod tu prisutan kao svedržitelj. I bit će onako kako on bude htio da bude. I to je velika utjeha za sve nas, tako da čuvajte se ovih hollywoodskih prognozera i šibicara, da to su filmovi, oni se igraju onim bazenima, pa nas tako prepadaju. Ali zato što smo im se mi otvorili, pa vjerujemo u to. Onda počnemo da strecamo, gubimo san, jer se nagutamo tih laži i onda uđe strah u kosti. Ovako kad se vjerom oslonimo na Božje blagoslove i na Božju istinu i znamo da se Bog pita.